Urire ciroria wambikitwo ni magavana iguru rigie ndugamano ya kigina kiria kiagirwo ni kugairwo thirikari cia matura utanyitwo guthikiririo kiumia giukite thiini wa igoti ritugiru. Munini wa mutongoria wa bururi ndagitari Willaim Ruto augite gutiri hindi megukunja moko nginyagia ndugamano eno itwithanio. Akiaria gicigo-ini kia ubunge kia Machakos Town thiini wa kaunti ya Machakos, Ruto augite thirikari nene ndiri na mubango owothe wa kunina hinya thirikari cia matura na uguo ni magate itua riria rikarekererio ni igoti. Hakuna vile kotini inaweza kuamua kama wako na maneno wamepeleka kotini. Kotini itaamua njia moja ama ingine. Na kwa hivyo kotini haiwezi kugawa pesa, lakini kotini inaweza kutupatia mwelekeo wa vile pesa hizi zitagawanywa tukienda mbele. Gucanio gatagati ka bunge nene ya bururi o ndomwe na bunge ya senate iguru rigie kigina giki irakireirio na makiria thutha wa bunge cigucabithia mitaratara itiganite ya ugai wa kigina. Senate kienda kaunti iheo ciringi bilioni 335 nayo bunge nene ya bururi ikiendekithia maheo ciringi bilioni 316. Na yale ambayo mambo yametokea pale tofauti ya Senate na National Assembly tutahamazisha ili tuweze kukubaliana. Kajo ya magavana ikoretwo ikimenereria bunge nene ya bururi makiuga mari na mubango wa kuhotomia thirikari cia matura na njira ya kumama mbeca cia kuigana. Riri bunge ya senate ikoretwo igithingiriria no muhaka kaunti iheo kigina makiria. Ngucanio ino igitiga kaunti nyingi ugwatini wa guthingitha. Viongozi tuwe kwa room moja, naibu wa rais na rais mkituongoza tutasikizana kwa hii ukawaji ya pesa. Muketi chini muaje kuzoshana na Senate ndio tupate hizo fedha, ndio maendeleo endelee. Na tondu riria ndego igire irarua nyeki niwe koragwo hatikaine ihoya ria muingi ni ndugamano ino itwithanio niguo mahote kwamukira maundu mothi wa nambere thiini wa kaunti ciao na oho matige kuri ugwatini wa kwaga kwamukira mamwe ma motungata.